di lapau, di kantor, di lapang, sama di lapang pak bola, di mana saja. Ketibur masjid lah kan samu jo asaduri. Menghambakan diri kepada Allah, berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau presiden, mau gubernur, Pak RW, Pak Wali Negara, orang biasa, orang kaya, orang bangsa, orang miskin, orang kuyu, orang gapuk, buka sepatu masuk saji. Buka terompa masuk surau. Sujud kasadonya di hadapan Allah Subhanahu. Itu nah. Di padang Arafah na ya aji wang kini ko papa ya benar wang gambaran itu tuh besok yang kau berkumpul gitu di padang Masar besok tuh. Tu contoh di padang Arafah gini dia. Uang na ya aji gini kau kita doakan saudara kita di sana kita sampai ke Mekah pada kesempatan ini mabrur haji indah. Kita doakan mabrur indah ada. Itu gambaran bahwa berkumpulnya kita di padang Masar besok. Padang Arafah bapu banyak uang. Menyamui uang di situ. Itu bau sakit pi bau di dunia. Besok di padang Masar mulai sejak Nabi Adam sampai besok hari kiamat tiba berkumpul gitu sesuatu tukang slot situ satu. Tukang bampo satu lo berkumpul situ satu. Alai. Tukang pencak silik, tukang tipu, tukang maling, tukang ceramah, tukang dakwah, ustaz, tukang jujur tembak, sado berkumpul sado di padang Masar atau besok tu. Nah, mengapa berkumpul kita sado itu? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat di dunia.